Lagi kemana? Liburan ki healing heula pantai. Pantai? Aki ngilu atuh. Ngilu? Atuh. Pakai helm, pakai masker. Pakai helm jeung masker. Oh, daguan atuh daguan. Daguan nanya. Daguan. Bro. Yuhen. Astagfirullahaladzim. Ari aki. Masker kieu ye, lain masker banget ya tuh apa mah. Hah? Ini masker? Iya, ngaret. Jaga angin tuh, kieu. Dah, aki mah sugan teh masker ieu banget. Terus tong ngilu Terus tong ngilu. Maneh mah Gi. Hah? Anhen? Pang siapin lah, pang fotokeun lah. Kerja aja ya, ke Facebook, ke pop ya. Apa? Sok atuh. Pang fotokeun. Enggak gayaan yang foto deh Sok. Siap ya. Sing alus gini. Hier, kerja ya. Tanya, kelas. Hitung Ki. Siap. 1, 2, 3. Hup, kita pakai. 1, 2, 3. Pakai nu rada unik ya kasar. Oh iya. Oke. Siapnya. 1, 2, 3. Jadi. Sok atuh. 1. Kenal gede Ki. 2, 3. Biasa. Ya, No Ki. ganggu. Ki maki euy. Astagfirullahaladzim. Ai aki kurang ieu moto. Kami tahabi Bos, sikat, jaga diri. Bil gua ambil. Ngobrol babah tuh. Bil, gas bil. Teker bos. Astagfirullahaladzim, bukan anak buah aing. Bos sekali ngising bersih mandian Kayak kedeng deui.